Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke la sila isikulethela khona abaculi abazokhipha ke lapha wengane zakwethu. Usaliwa ke lapha insizwa yaphansi empangeni eDondotha izokhipha ke lapha wengane zakwethu ke ialbum ke lapha njengoba lapha inkundleni zokuxhumana seqalile ke lapha sekutrenda ke lapha ke iCD cover ke lapha ehamba nesihloko ke lapha umfana wenkomo okuyisihloko sealbum azoyikhipha lapha ngomhla ka29. Mina ngiyafisa ke ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe ulindeleni kulensizwa wengane zakwethu. Siyazi lensizwa ishaya ushuni othe ukuhluka ke ohamba nobugosa phakathi. Ake sidibane lapha comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacetha wenzokulungile cenza subscribe cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo posta evidence si channel siyabonga. Nasenda